Ingat April 2019 tanggal 17 sok nomor 2 Prabowo Sandi. April 2018 ulah hilap tanggal 17 mangga pilih pamimpin anu cerdas Prabowo Sandi pasangan cadas nomor 2 pilihan nu utama Bapak Prabowo jeung Sandiaga pasangan jenderal jeung pengusaha Insya Allah negara mungkin jaya. Hayu urang sasarengan pilih nomor 2 nu makalangan negeri nu subur makmur pamimpin adil jujur rakyat bersyukur kamaha gopur kemari palonjin nawe pilih Prabowo Sandi rakyat nu cerdas pilih nu pasti asik Prabowo Sandi pilihan kami nomor 2 selalu di hati. Ya Allah ya Allah ya Robbi jadikan beliau pemimpin kami Prabowo Sandi pilihan kami nomor 2 selalu di hati. Ya Allah ya Allah ya Robbi jadikan beliau pemimpin kami. Geus waktu lur April teh ganti presiden Oma pilih nomor 2 Prabowo Sandiaga Uno jenderal jeung pengusaha anu hijina gagah perkasa anu hijina cerdas berwibawa Insya Allah Indonesia makin jaya amin. Ulah hilap tanggal 17 mangga pilih pamimpin anu cerdas Prabowo Sandi pasangan cadas nomor 2 pilihan nu utama Bapak Prabowo jeung Sandiaga pasangan jenderal jeung pengusaha Insya Allah negara mungkin jaya. Hayu urang sasarengan pilih nomor 2 nu makalangan negeri nu subur makmur pamimpin adil jujur rakyat bersyukur kamaha gopur kemari pahlonjin nawe pilih Prabowo Sandi rakyat nu cerdas pilihan pasti asik Prabowo Sandi pilihan kami nomor 2 selalu di hati. Ya Allah ya Allah ya Robbi jadikan beliau pemimpin kami Prabowo Sandi pilihan kami nomor 2 selalu di hati. Ya Allah ya Allah ya Robbi jadikan beliau pemimpin kami Prabowo Sandi pilihan kami nomor 2 selalu di hati. Ya Allah ya Allah ya Robbi jadikan beliau pemimpin kami amin Allahumma amin.